Znate nazo Bosni vid ko zepad. Dok majo Srbiјa jeste glodmo kabiju, Minhenu ali perezu, meteću I o nekom rinajđem I modernajđem svijetu, ne prve suzdi, one kojin is nađbolj poznaju, unama vid neku vrsta balkanskog judžurka. Zenđi Beograd svetli metropola koja nekada speva, a Srbiјa zemlja koja oprko svimu, aspilada zadri onaj stari stjaj, a istovremeno pragali digitalno doba. Majsi stalno alamon in the system, naguv, nada kako nam suprami, a oni nas glediđu sa dozom divulđenja smo, priman jova melđenju, posteli arapskeđi nego da smo sami spremni da priznemo. Danas nimo pradio onom te nas razdvaja, jurotom slut svekog dana. Danas imo pradio doj. Opor diemo nas inje, divnaglaskaj tek nam mapis vida, dven naroda koja si rezumeđa bez pravadioka, ali koji su tokom desenija as gradili potpuno razli hremov sveka nevajs. Koji za pravo vidamin? Gigi kafa sla, uz Beogradsku vravu ali Sarajevski if. I zayden as injuv pisma dalj terijuna shoes, dok nam muzika gospodar injuvan plubovama. Ostanet du kraja, jerpad I culturaluk rise like koj emo analizarity moga potpuno promeniti ne koji vidit sebe. I ne kamaj. Kada govorimo o Bosni I Hercegovini, majo Srbiјa jeste mislimo des nemosi. Mislimo de gita samo produkt neg mentaliteta, ali jeste na mnogo slonija I lipa. Tuđi prostor glisi vrim drugej meri. Zenas koji evamo u Srbiјi, pagado vim gradovama poput Beograda, novog sada ali kragivđuka, vrinji postalarisers koji stroj. Me stalno nekuda jurimo. U Bosni, vrimji dalj prostor zeuevać. Ovo razlika o percepciji vremena direktno udi na ono da zovemo gostoprimstvom. Zajednički gostoprimstvo jeste demonstracija sajl, des postava nedbogatija trpiza, des poka koliko imamo, de neko ni od gladan. U Bosni, gostoprimstvo je ritual presnosti. Tu naiš samo hrana, tuđi panja. Razumiti tu razlika ne razumiti sur ne godnoza. Zato nam jita vano? Zato tu ogodo obozen moma najbolj vedeti da smo maja Srbiјa postali, koliko smo si modernizovali, koliko smo postali individualisti a da smo tu usput, moda, nenemno izgubili. Pogledajmo Srbiјu danas. Neavali standard, barem prima status disi I onom te vidimo na ulikama, pokazuj jasnu tendence juka zapa nam modlo. My smo narod koji si bore sa hranenim nedostatkom vremena. Prozina srpska poradika danas funkcioni izmi posla, kol pokorja desiodrai drutvini ava koji svi digitalizovan. Na kultura postala kultura exige. My Srbi smo poznati po inetu tuj specifičnog pokritikog snazi koja nas tira da radimo ikadni momo. Tejanet nas genetaro da izgradimo gradov koji pulsarija modernim ritmom. Ne slaveljenj tradisij, poput slave, postologi nika vrsta drutvanog prestja. Slava u Srbiјi vi naj samo religičkijan, tij drutvine dogaj godingi si pokazuj snega paradise, giv si okupulju prijedalji iz vice vojevoda. Ali primatalisti, svidi slave salo restaurant. Ne individualizm rast? Postage modrotug di siseniaspe, giv seni brzina, giv si kafa pij, snogu, alias kartanski dok si trina sastanik. My smo uoma bosan postali main. Waninas vi kusnaloljiv, prodorn, alai pomlo otunat oningaskanskog myra. Na mentality danas mivana vizantich certanosti I modernog kapitalistika pragmatisma. Struj strain, Bosna danas evio genum potpuno drugom ritmu. Tamuji merik, astana kategorija. Ekoji o Srbiјi kafa gorevo, o Bosnij kafa razgover. Ritual ispijanja kafa surijevu, onaj se desvom, fildanam, uram hladenvod, nij nidida si radiasput. Tuđi process. Po Bosni si dalj niguj kumalak, na onaj stari, skoro zaboravljeni nain. Tamo si vrida ni zaključoveđu metaforiki, uv postoji tej ozjuđdeji zajnika jad pojedinka. Socijalni faktori pokazujuđi Bosna, eko ekonomski moda sporija od Srbiјi, ostala vrnija onom ljudskom kontaktu. Tradicija tema nij dogaj koji se obeliva jetnam godinj, onaji ograna u sveku riniku, u sveku olu. Njiv mentality mikan prilagaljiv, ali nevervatno alav. Dok majo Srbiјi na problema govorimo in adamai borbom, ona jesto agovaraju humor my fatalismom koji zapravo odbrambeni mehanizam. Kultura Polako temu jagovor na svija nide. I opravo to li koranjov superiornosti gostoprimstvu, image vremena za vas. Bu Srbiјi dobiti najbolji biftikali pinj, ali moda osetiti de domain stalno bluda nasat,
U Bosna i dobri piđu kafu, ali da mediozić destio tom trenaku jedina osoba na svijetu za veg domena. Koji dekal bolji I zato. Ako meramo poesto generđeđaj dinamisi, Srbiјa pobjuđ. Ne kultura, ne estrada, ne filmove teđ motor koji pokri siu region. Bosna ji pod ogromnim utikeđem srpsk pop I folk culture. Ne pive su u Sarajevu, Vangelusa ili tuzli these vez nego kodku. Oju name drive u vid niditin jima nedostage, ambisiđu I eranu. Ali kada si u gez svedla pozornais, me smoti koji idemo u Bosni da si riztuđmo. Zato? Zato da Srbiјa, u svođeđ alđi za modernizacijom, ponekad zaboravite daj. My smo bolji u organizacijji, u stvaranju novi vrednosti, u granju brendova. Ali oni su bolji u avanju onoga da si imamo kupiti novcem. Razligo kuanjić savran primer, srpsko pinjdu simbol moja obilja, dok su bosanskaj ibapaj lipajt simbol vitajnaj rituala. Naj trepzaji muka tika dominera prostorum. Njehovaji tanana tre stripuljanj. My smo bolji maštore provoda, on su bolji maštori uvenja. Srbija nudi adrenalin, Bosna nudi endorfin. Kulturološki gledano, mi smo postali grad, oni su ostali čaršija. I jedno i drugo je potrebno Balkanu da bi bio kompletan. Kako se to desilo? Kako smo mi, koji smo delili istu državu decenijama, krenuli tako različitim putevima svakodnevice? Odgovor leži u nasleđu Jugoslavije, ali i u onome što je došlo posle. Za vreme Tita, Sarajevo je bilo kulturni centar, srce rok kulture, grad olimpijade 1984. koja je ostala urezana u kolektivno pamćenje kao vrhunac bratstva i jedinstva. Srbija je, s druge strane, uvek bila politički i administrativni centar. Nakon raspada te zajedničke države, Srbija je morala da se transformiše, da postane samostalan igrač na globalnoj mapi. To je stvorilo pritisak da budemo brži, jači, moderniji. Mi smo prigrlili kapitalizam sa nekom vrstom divlje gladi. Bosna je, zbog svoje specifične unutrašnje strukture i tradicije, ostala u nekoj vrsti bezvremene zone. Mentalitet raja, naroda, tamo je ostao kolektivan. Razlike su se produbile, jer smo mi u Srbiji odlučili da gledamo u budućnost kroz tehnologiju i ekonomiju, dok je Bosna odlučila da preživi čuvajući duh prošlosti koji je preživeo sve sisteme. To je taj srpski put, stalna borba za dokazivanjem, i bosanski put, preživljavanje kroz osmeh i pesmu. Pozban fenomen G muzika. Sarajev kola pop minus roka, odbajlik dugmeta du plavog orkestra, postavila jitemlj onoga to danas smatramo kvalitenim zvukom. I danas kada Srbin hodapoki amoseđu koja najđeg rezervna, on Sevdach Sarajevsku pop kol. Seben as terana suz jarani pevao besu, vio wanaj nadrabljuj, skoro metafizika tuzi koja majo Srbiјa jeste podiskuđmo svojom dinamikam. Struj strain, srpski turbo minus folk I moderna trep sena popuno dominarađu bosanskom omladinam. Did zanimljiv socijalni paradoks, Bosnan dej dubani mosaj, a menjama dejamo energiju za pranjanj. Tijano za kojom niko ni gilbi. Ne muzika vandestraja talaka jaka postala dominan the sela na Balkanu, ali ona ni bmla tu do da najš bilo onak bosanskog jurikeđa koji nas jujo kako si piva oljubari bez vajk. A ti sa humorom? Bosanski vajsevaj onema, I ne onjajma, nisu samil puko wezmevenj. Tiji nedvi oblik musablin preznanja. Kada bosanek pravi vikol Srbiјu koji hasvi odma I sad, on zapravo kritikuj na nestrpljavost, ali I odij preznanj nođefekasnosti. Kada my pravamo vajsevo mujaj hasi, me zapravo zabadamo to džinjuvard sposobnosti da ostanu niskvarani u svijetu koji posto surov. Te stereotipi su mostovi. U Beogradu I dalj vruj da bosanek dobrina, da ponekad potsenjaviki, ali u svođoj sudanidiji izraz povrinja. U Sarajevu si Beogranama misli kao folarantama sa pokrim uljudama koji su brezi na jeziku, ali koji znaju da naprav posao. Ti selsiđan konstruksaj nam poma da definimo ko smome. My smo oin koji si bor, oj su oin koji trpaj uveđu. Te svi ovozne za tib, prozanang Srbane opito jalaj stad disinidja evoda. Te zne da treba da budemo ponosni na put koji smo prali. Postali smo moderni nasidja, lidera regionu mnogo emu, zemlja koja mo da para evropskim standardama I organizacijja embasajji.
ali istovremeno tuđi pozivni oprez. Butaj trsite budno vi, je modernigi, ni smimo dozvoliti da nam kamen postin samo oprezu stanu u kođem niko ni sedi. Posada Bosni za nas nij samo turizam, tuđ podsednik neta kako si voli ovak, a in samo espe. My smo primorani na bliskost, in zedra moramo, vi zedra da si jednome musano zaista vidimo. Biz maski, biz palade koriknosti, kroz alu kafani ali zajneka jello. Kada se pavju karta, kuđi vi master gostoprimstva. A govorđi nuakivan, my smo matchstory form, a oni su matchstory sutain. Srbiјi ves dokedi kao kralja, sa krebenim tipi o my najboljem venom. Bosnia ves dokedi kao brada, sa starom oljama razgovorom koji trage duzor. Nama u Srbiјi danas treba malo vide bosanska opjudnosti, a njema by dobro dolu malo ne srpski organizovnosti. My smo dve dela ist legalize. Jako nas dia storaja raz dvojalo razlid administrator nukvire, ne svekadino pananj, ne kuinja, ne psokaj ne molit sutoliko ispripultintaj sveko porin sa pravo samo poprati nebrvatn slenosti. Se kraj, sapana jedno, svidmo disimenja, tunalaja mode napraduj, aloenet koja spaja Beograd I Sarajevo, Kafanu I arju, inan I marak, imasi prekinuli. My smo jene drujma najpotrebnaji jedno jedni ka druji mulmo prane onoto nam idastage. Slide putkada budet peli kafu, razmislate, delij paj de bist probudal is aposo, alej paj de bist probudal is aljudoko sib. Otamad gover li sela razlika is muserbajaj bozen, I sela lipot neg balkanskad postajenja. To vi mislite. Dile smo zaista postali privi zepane za ne kamaj, alej de sama maska koju nosimo doksini uges svetla? Pidu komentarama, podlate svoje skustvides Kafana I sa slabalja, žrve prijađi onoto eni ovuna zajniku kultur ovom. Balabajme velika asta pripremam I detaljen bode kroz scriben dragalj kafanski kultur Beograd I Sarajeva, gasi ovaj svitova najlep sudarađu, a late didi uradam za vas.